سلام 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 لعل سلام تايب ساعكم دحندو حاديراتكم دحندو أمسيغاتكم دحندو عرفيداتكم دحندو وعيداتكم دما عير ساعكم لومي أبزا فيديو زيئة بزعبا زا وود ويد ما ناتا equivalent بتقرنيا كنرينا ويكن مهارينا مسرت وود كنبل كلنا كمزي مدلخو ممرصكو مدقسكو كمزيتات نمغلاص ياتطقمنا ابز دما بزعبا desire or preference كنرينا امو سناي مكتتال مساي حبيركم كتنببو دما اللابوكم اني حد دقام دولشي مفتقو اني حد دقام دولشي مفتقو سلازي ابزي بغير حاسمير اللالخو مفتقو مالتيا I would love a slice of cake. I would love a slice of cake. أنا حدا دقام دولشي مفتقو السالومي عوشتي كتسنح ممرتت So she would prefer to stay indoors today. She would prefer to stay indoors today. السالومي عوشت كتسنح ممرتت الساتوم أمنا فيشا كقعزو دس مبلوم They would enjoy a walk in the park. They would enjoy a walk in the park. السو نخود زيادة جزي مدلية السو نخود زيادة جزي مدلية سوتا مدلية تردأنا اتيناتا أقاوما إردأنا خلو تسفى قبر He would like some extra time to finish. He would like some extra time to finish. السو نخود زيادة جزي مدلية نحنا نتميزيوم كنريو مفتنا نحنا نتميزيوم كنريو مفتنا We would love to visit the museum. نحنا نتميزيوم كنريو مفتنا أنا حجي كابون شاهي ممرتسكو أنا حجي كابون شاهي ممرتسكو I would prefer tea over coffee right now. I would prefer tea over coffee right now. السا ندرار كتسمبرنا مفتوت. السا ندرار كتسمبرنا مفتوت. She would love to join us for dinner. السو نخجلس عدلك وهابو مدلي. السو نخجلس عدلك وهابو مدلي. He would like a chance to explain. He would like a chance to explain. السو نخجلس عدلك وهابو مدلي. نحنا لوم مشت موفي خنرئي دس مبلنا We would enjoy watching a movie tonight. We would enjoy watching a movie tonight. نحنا لو ممشت موفي كنرئي دس مبلنا أنا رئيتوها سمع مفتقو أنا رئيتوها سمع مفتقو I would love to hear your opinion. I would love to hear your opinion. أنا رئيتوها سمع مفتقو إسا أبسقع مسكوت إتانا فاريت كوف مبالي ممرتت She would prefer a window seat on the plane. She would prefer a window seat on the plane.
እሳቶም ነቲ ፕሮጀክት ገለ ሓገዝ ምደለዩ እሳቶም ነቲ ፕሮጀክት ገለ ሓገዝ ምደለዩ They would like some help with the project እሳቶም ነቲ ፕሮጀክት ገለ ሓገዝ ምደለዩ እሱ ኣብ ቤቱ ህዱእ ምሸት ከሕልፍ ደስ ምበሎ እሱ ኣብ ቤቱ ህዱእ ምሸት ከሕልፍ ደስ ምበሎ He would enjoy a quiet evening at home ንሕና ሰብ ከይበዝሐ ከሎ በዓንተ ቦና ክንከይድ መሓሸና We would rather go early to avoid the crowd ኣነ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ከይመያየጥ መመረጽኩ I would prefer not to discuss this now ኣነ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ከይመያየጥ መመረጽኩ እሳቶም ነዚ ከተማ ብእግሮም ክዛወርዎ ምደለዩ In fact እዚያ ብእግሮም ክዛወርዎ ታ ኣላታ ኦኬ ስፔሊንግ ከይንርሳዕ ክዛወርዎ ታ ምደለዩ because እሳቶም እየ ዝብል ዘለኹ እዚ እሳቶም ነዚ ከተማ ብእግሮም ክዛወርዎ ታ ምደለዩ They would like to explore the city on foot. እሱ ኣብ ንእሽቶ ግሩፕ ክሰርሕ መመረጸ He would prefer working in a smaller team. እስኻ ምሳሕ ክትበልዕ ናባና ክትመጽእ ብፈተና We would love to have you over for lunch. Thank you for watching. See you on my next video. ሰሰናይ ጥዕሙ ንዓኻትኩም